yu nyavaye mwendoni wa saa itatu twinananisia maundu mayo we wa ciana na thini wa studio situ twina mweni witu wa umuthi of course mumwisi ta artist lakini yu nukuweta okite ta o yu nongo muthocha au kethi musiai cia wa Mutongoi TV na nikana twendele kuma bo karibu sana. Asante. Kethi musiai cia witu Mwamukata na hata iwe Yesu na ni kwatia muendeye nesa ciana nicio kie skulu ila nini ila ingi nene siendete colleges ini ebindela siende na usioka kou nini siasie pala maende na upamba na kupamba na mama ndete undu ciana ila siendete university na colleges usioka skulu na ni kwatia ona hali nisu misila ina ciana siendete colleges ni kwatia mumo wayo banumwianite amen nitawa Andy wa ciana kana Stella Mengele okay. na ni mubea I'm happy kwithia bano karibu sana tutavie yuwe andi wa ciana wasoani hata kwithita andi wa ciana kana ni chao cha sikumia kwa mbesia wala nyola withana wa tutavie wala nyoweta wata na mweka hata yu yakaitwe likatu likite mwe tendiani kati ndiye yita na kitie kwitwa Andi ndo amba kwita Andi wakitie na kitie kwitwa na isi itwa wethia ni nona ni yaila na nye nayo sana na imesia nundu nithitwe ngina miaka miongo na ilioyu na andu aingi ni mambiwite me anini mesiana angi makambewa meo aima na nithia misini andu yone sio na yukana kanini ke anakese Stella kana gundo isoke abayundu matatia ni na Stella ndo ke anakayethukisia na kiloela na ketania na kayenda mbathi cia Stella na yapika bandu nundu ni bata muno na ciana ila na twikie musiai na somethwe yulwa wei wa kana na wethia kidogo ekindu ni changi tanundu ninisi kana umaniula na nengiwe ila na twikie musiai tikela mundu wethia wanawo nundu muno masibitali maitu alama asilikale na nimo access ya wanandu ala ingi twithia watu ya ingi muno you know andu mathi liniki siethia wa kundu kumwe Monday kundu kungi Wednesday kundu kungi Thursday na mweta wa inyuonthe na mwetu inyuonthe nundu matakitali pia ni manini mai munenga isaye ima ya umusometha cia you know me munenga datikote 10 maitilela kati maitilela na ukithia ni mwata banjwa na mituki lakini unthini wa wei wa kana muina elewa na wethia kindu ki ni chendea na uthinia ngo yakwa na naende ya usoma na kwata masomo angi zaidi ona mpaka ndisianza yulu wa wei wa ciana na namana kana quality ya thayu wa mundu muima udetermine wa nundu weiwe musingine wa thayu wake atakitie miaka 5 na kindu cha ndelemia na yu na kulia ethia nomba undu ikathela idetermine wa nundu ya mbeiye musingi na itotesa kwithia kona kana ke serious muno kamina form 4 kaendete university kauni kotasi ya kana quality no kai kila mundu ena opportunity ya kubeta mitiani o ya kwaila o ya kwituma na kuthi university tiko kithimi cha kwikanesa maishani kukwata degree ticho kithimi kinene cha kana we mundu successful kwithia we mundu wina ngo mituo mwikalile museo na biti kwa isuni cio ciendu ila tailete kumesha kana mundu ni successful ni mundu wikalanya na andu na muwa ni mundu utona kwimanthia onethia aithia wiamo nundu madigiri tu kwara no kethia no wi andu iko ya mundu usu ni mundu ona pa mwango watwikika ni mubinge ni mundu utona kwithia na kiliko cha atotha atanate na chua kumantha mwangongi bandungi akesela uo ni mundu utona kutia wana you know na wea wene na kasuvia kana ni mundu wa mutie kindu ailete kwananga quality ya mundu wa muthembosu ndi determine wa kana ni musomu na degree kana ti musomu determine wa na mwele wa mundu su na yu wethia muno ni newa na ilete
oko give back kwa community la ya tu Stella etwa Stella na ni wotambiye muradi wa Stella Mengele Foundation na Gift Connect na twithitwe tuithukuma muno kumanecia ibeti na ai masiana yulu wa sindu ila ibi tukithitwe mbeni serikali ya Kenya nundu tuthikuma pia timu amba na serikali taile kwika na si accessible kwa musii wa kawaida utona kwika achangamshe na athandhacie kiliko cha kana keka nini na pia kutethia kana maisha mako katwika ka mundu kanene na kathi skulu kethie kena quality mundu wa quality nseo anwesi asinge maize kiu me kana uki kitumbo kila kitwanya kamba kitua ndenge onange ni wa maita sana pita ba anamwita ona kindu kithuku ndesi kana kila watamoka nicho kitona ithiwa so mubikia asiano ata tubikia asiano ni twika workshops motoini kundu na kundu wa Saudi page ni yitu na page ya Stella Mengele Foundation ni tithia wana workshops ni tutona kuvangithia workshop bandu for example beta wa kakeani kana ithiani kune kundu twendete kana mutanda kana mutongune kana ya latani twathiba u ni take mobilization na moka tiitha na almost a whole day ya mabundisio ni kikundi kitu ni tuleta pia ataalamu ma afya ni tuleta ataalamu ma sindu tofauti ma biashara uima wake liko mental wellness ita uima wake liko chuo unikenda withe ni mabundi wa kudeal na stress ita musiei oyeya nziani utono subia kana kaika affect we ni mawisilo makuta musiei nundo nikendo very very crucial tweka workshops isu nitisioka nundu tiamba teke kila mundu kikundini ala willing na ala media mayenda nitimosa tekamekia kikundini cha mama kikundi chuchu for sustainability timanenga seed money mayambe ya kindu kitwa table banking nikenda withie mbe kuya musiando ala ingi me musi mayetha na payslip taku mayetela musala wa mwisho wa mwezi nini ma kana biasala kana mbanda kana inengitio ngwita nima mbanda kana biasala kana tuwila tutu akumusie mwako nini mundusu ethia etele kibalua mundusu ndambothi Equity akamea kana kako nikalungilo skulu nengelo ku nengelo ni angili 5 kana 10 ndatona nundu ndetikilwe ndena musala ku table banking ino ithia wa mo ene mani mbesa sio ni sione tamanenga ta Stella Mengele Foundation ni mbesa situikasio na uyithia mwana waku alikuwa ni pata withe ni wa hospitali withe ni wa skulu nuku ka kikundine chuchu ukakova ukanengwa bate conditions mbingi na indi witunga magrombesa yi hope ya kwani muthemomwe ciana isu cio cieso twikane ciathi masukulu mako need mbesa mbingi acie ya withie mena resources mbeanu katika kiticho itona kutethecia mo kutwacia nacio maskulu o maende na kwiva na kugrombesa cio maende ya kikundi ne chunundu ikundi mwe ni komana twice a month inge ni komana once a month kile binda ma komana trivia wana thukumi maitu ma foundation mayende ya na umasomethia yulua sindu tofauti biasala utumi na kuyania mbesa self awareness nundu sindu iti obvious be sindu mundu need yao kubundiwa kana kuthuthwa withie ni waendea na kugrow ta mundu yes niki mwea ciana cia kuma 0 to 3 nundu 70% miongo monza yulu wa yana ya kiliko kila kikwatasia nsibe ileko ni mbingi kiliko kila kikwatasia muno kila kikwatasia concepts wa somethwa skulu miongo monza yulu wa yana ithia ikomaite by age 3 ila na manie kindu chuchu ne wie tanatho ne huti na sengi yani kana kau kena miaka 3
nyongo monza yulu wa yana ni yusoie tusoisie chau na itukuumusie twithia ati kweti iteta uyasa kana kaikuelewa kana gekwiwa kana kambe ya kwiwa kena ciumwa 16 ibune ya inya kwiwa nicho kwima daktari mazianenia kana keibu twasianenia mwana kuma eibu na ensure ngewa na environment ila ukukothesia kuma musiai ekana keibu mpaka ke miaka 3 ni environment ya wendo na environment yena mbathi nondo mbathi ni tethea cia kamba mama cia kusangilia ange masia kusakilia ange masia kusanza mucha wathi ondo wiwa wa kusanza mucha ta mundu muima kana kukayunena lakini misuli ila ye motweni wako yewa wathi ikita kusanza muka na ya sanza muka yende ya na ukwata kwatana uwe kwata nite niwe yende na ubinguka akili yako echa waona mundu te muche ve andu mateya che andu matukiwe na atukiwe munini mundu zuta na atukiwa suo ni handling yake mwana na jusi ndu itwasia nenia mwana ine ya mwana thaucha mwana musome kana mwesi mbano asusuma itunga inita wa mapundeti so we no mbela twana andu mundu mwima dal yaumie dalness yaumie miaka ya mbei 3 kiliko chucha ukekala kana kate unena pe kapo imwe itanena matwanie monde matanena na kana ko kayai na disabilities na nundu mama inena manena na siama kana kabicha miaka na kila mundu ayona te kana na koka seiwe ke chau ke obubu kai kana ni kwithia ke kalile environment ine itanena wa kou kana katwika lakini ni kewa na no kanene kesie kutetheswa ni mundu wokie ambia kutata kukabundisia na wethia ni ko kwatia amea kana kaati bubu kana katwaeni skulu kambio thau kana twana tungi kena miaka na niwo kambiie kulani kunena lakini wethi yake na tindu twita delayed milestones you kana ka ukakekalia bandu batena environment ila right kekaloke kekatukiwe muno ni twithitwe twithuthia kwithia na myuo na environment nzio nundu wasiana nundu kiliko cha kana nita munda virgin mundo yitawa munda wita hata kwenu yanzo utaimwa mundo su wa wengwa wa bandwa withawe muno na yu kila kindu chonthe weka kana kona kithia wa nimbe ya bandwa na bayi bandu yenda kayula wa pesi ndu wekiwe wi munini imwe ulilikana na inge iku affect ya utakwililikana vividly muno andu alamani emisi kau kuma keka nini asimalika ni ngumi nthele kau munumanga no ngumi pe mundu umunthe ona wamwe mwandu ilie nesa kwe athina kwe mundu uthina twanicha unilie nesa ba we windekea wa munenga na ngoya kwimwe compliment na kewe no kunzie ngumi mundu su asisia kuma wanani wake aithe dunia bakunzitwe chau ngumi ethi yandu matanena ni ya useo ethi yandu matona na cia mata express ya wendo na ku mundu su ngewasi ya wendo no seo ndasisi ezi ngewasi ya chau ngumi moko you know na kauna kelele ku mbeu ila tubanda kanani kaitu ni kindu very important kwitu kwithia take careful take abande mbeu ila ndu kwa musei wona kana kaguka bendo kauka kulia indi kana kai kutithite onwe wabandie pae wona niniye be musi ninetitwe nike counseling nundu be kana mwana muima takwa unaumanga inya na mubua na yu kila mundu aendeye na kwasia newa ni kindu kithitwe kikikika lakini na mea ta mutaalamu wa oiwa ciana nenda kwa mbomba na andu ama yana maneani ata na tikindu kikika na session imwe kana ile ni kindu watia ukatia nesa kwithia mamo ni wabwa mother in law inyamume na ciana isiona
na ni wa muumanga mama na mosiana ni wa siumanga tena muno na ni kibeti cha kanisa by the way na kibua mubwile utechao utesawa ila uswewe muku akilasia for example nundu mabinda maingi break si beti ni siesa ako get loose akeko makosa aketethesia nguani ailovua akavua akaumanga ake waibetia muthemba mwe cha namo mbeu ya bandu iliko nisio niwisi ni meana na mema nini methia maitukia nundu tithati na bina kou kana wanena kajitelema kalata musikali kajijaga yache pole mama we saona kwa kajika lu mana wenzi yani nduku so mwana wanene baona kukuna no kawaida inyake awa kana etia kindu kana amokosea mama leje ko bina umanga ni wiseidie tona mbeu ya bandiwe miaka mibitu na ciana cioka ciabika secondary nize nine baane tola tuyambe ya kwithia ndukabuicha ni kanene we wisenzia kwanza uitangiwa biunojulo kana bebinda weka nai kaimbe wisundi auma yukana ka ke treatinya undu konie inya ai treat uswe ikindu tikindu laisi kuita na niwo ngwe yandu ethia niti kwenda kuonwa wendo ketha nitu kwenda kukua nesa ni ciana ilati ukwa na nitambe iyo kwa nundu wesa kwitwa mami withia wambe ya chalo cha kwitwa susu etha niti kwenda tise kusubiwa na kuonwa wendo na kukumbatilwa ni ciana wendo ula tubanda nthini wa ngocio sie nini niwo tukaketha nigo anwese matukwa asima kanwa matitwe moyo wakuya the atata maitu ni malekeleletie ubesethia maina mwana wonena na ciana cio ona sasa ya kubond sivivo inyuta Stella Mengele Foundation mwikata wikitheka na onamo asi yama atata maitu ni take part ita wa male involvement na nikindu muno traditional nundu ithete yana teya wa weiwa ciana ni wenya nundu masiumea nundu niwo kwonja niwe wailete kwea kindu cha mbeta tambia na kumea weiwe bina muno na teisia wate se kwea ku oneitu te figure out undu figure out nikitheka mwalika mwailete kwa twanzia ku musiei kuma day one kana kama neka keivu ili nikiwailete othi na mukau cionthe na kweli maika lakini ni mailete nundu na mea nimbe utubanda niwisi umundi tena tumia masia ye moka ilobi matuma mbesa mama akawambui mama lakini sukulu visiting kila kindu ula wenda no ni mami kukana onetha nuwe utuma wiyimite uyikala mukuru kwa njenga uyikala katsomba karumu kamwe wisi nesa ni wakete rumu itatu musi lakini wikala kuta oni wiyime nikenda ciana isome utuma mbesa tene matuma na posta oyuma tuma na simu tikile binda watu mana tibeti cionthe iweta ndatino tumia mbesa masia nete na muno nikenda musome ni pamba na muno nikenda ni mwene au ndevo na sisi ana nisio nao na itotabwa visiting ila mwalimu wetana ulokuthi skulu no ni mama kliniki kwa wawo logo twa mundu hospitali no ni mama kuwe wisi wendo wa mami lakini the truth ni bo background ni bena support ya ndadi lakini ndo mwisi na ndo ingi majese aithemo ila we neneba ilo kambe ya ku give back nundu ndo ina relationship nethe waku ndukazobie thaku ikesela bala siesela and that's how it happens or you kike kao na you atumia maikwa mena wo mayasi anaye neyimie au meange maenda pati nyengasia ndithi pati manama kwa tano ekanitumie kibeti na ciana oyi ciona mana makwa ni kwithia wa tomati enough tumaana wiko na simu unenye ciana icio thia wibasa kila muthenya cicia ni mumie sukulu ni chao mutena cho mama nenda dinde na mbesa lakini nitumie mama chao mana tano asu kone makwiva bisi mweya mukate lakini next week ningatata moye mukate onetha ni muthenya omwe relationship we ni no yakiwe consistently kana mama akayasiana au ni weka lakini ni wisi kila mundu ba etetea ground yake ithia we
present asema kana ito ethia musei wa mundu ume na pe muthenya umwe na icio umambia nyene na atia nie na mundu ucu ndieza kwi akana kana no ndetha cia no thuku nundu kana katika kuweweka etha ni watumiwa mbeca cia kwiva bisi no ucio ukaweta nundu muthenya umwe kana ko si ilie ila cia tene muthenya umwe ikamantha omwana ikamanthe ithe o ucu na ila menengwa report kana receipt cia cindo ila ithe ucu weheka ko cia neisu ikauka na ikaumena ikacia wa imuthuku ku oyu we ni balance ni kindu kikwenda akili yulu muno ndukone to kuima mwenzako wize gwithia niwe weyima ndukone na muno bena a lot of single parents bena na bai mundu witha single parent kwa ngenda nundu kwa ngenda lakini no bai kana kacia wa ni mundu umwe nigo ethiani wese no waitapia mundu kana kauta bathali ensure nundu ndu isika katwika chao ensure ni watata undu utona kwithia maisha ni makana kau wo kwitha ni kwiva bisi nethe mundu ucio akatite ngati cia nata witata ukaiva obisi ku skulu muthenya umwe wiyete receipt muthenya umwe kana guka kaneneva kakendo manethe ethia withe onetha wi musiungi kana kau ukakea ila utalunjwa skulu ninye na ibabisi receipt tino nunu ndo ambombia ndwi maisha ni makwa tetha kwa na baiki ndo waiweka na ni wese bala na somea kwi simu paya mundu umwe utuyuzu kana musiusu utotabia bala kana kasomea utatuma akathi kuthowea kana kuungwa kakeya wa ndiye sisi umaba lakini nikekia kanene bakethia katonno kwate ukakata ku involvement ya musiei ni kindu chailite kwithia intentional kwa musiei yusu ni kindu chailite kwithia onake we mwene esi ni invest ya future yakwa na kanaka na responsibility ile atakuma kuyamwetu ala mwithito mwe manesia ao pamwe na ciano isu mwithite mwisi manesia ithitwe overwhelming mbeo yutwe na ikundi around miongweli cia ibeti na ikundi situ ciethia wa between 25 to 40 members kou ikundi ni situ ila cia table banking o yutwe na over 600 families consistently tiende na umasomethia na kukobethania na kwika biasala na mo na kumaya na kueanisya ciana pamwe tiende na umabundisia misi families mana thanda tuti families nini andu ala tibunditie meetings ila tetanite ni andu mbe wa 10,000 na 5 nundu teta na tese mokandu mana 3 makokandu ngili ekana na mana 3 makokandu ngili meeting ya mwisho inai ithiani ilatenekie nene nye nene setetele andu mana 3 mana 5 maingiva we ended up with over 1,500 adults isiana titisiana tenene andu aima andu mbe wangili na mana 5 bakuvingilile and so response ithitwe overwhelming andu mena wauni wa usomethwa andu mena wauni wa umana na sindu ila tumana ko to Google tikila mundu wina you know exposure no mwaitu we ba musendena smartphone na pia ndena exposure aingi mayathi colleges na universities tu ibaswa no peers maitu na yukithia mundu ucu ulawe nawo no lora vitu ni ndagitali kana inyake ko o kidogo nitukuiwa o twitungianga imubea nundu wa ibuso ya ukuthi o kunoana akili na ibetile inge kuya musi kumatwa ya oka exposure na kaumanika nini kalanga iyo tunengete na kalake na ataalamu alange to twina ibuso ya kumatwa meeting sito ko the response has been overwhelming na demand ya ikindu tikitwae kundu kwingi lakini nundu nikinvolve yao mbesa na sindu mbingi ukithia tinamba ubikia kwithia tibikia kila utui lakini balati nitutungianga imubea ino ni wono gera ukulia mwe kaunti ni sio ndei nondo ningonete mostly ningonete wiki twi nonete lakini jana na makoene
nitukwisokubika nituisovika mundu asonga hombola ngai atutonethia no twende kwika meetings ino makueni sooner like na no twende kwika Machakos you know also sooner lakini it takes time. I know. Nundu it is not a very easy thing. Kila kikundi tamina usomethia bau nundu nitithia twisi nitwithia na kikundi either kimwe kana itano ikundi su ni need their personnel mbe tumutraini na tiyeni sure ni wa manage and it is not a short term thing. So it comes with very many costs lakini mundu akona ayenda muno na mitukange kisomo kibike kwa no atwite akaensure ni wa take care of those things na ithe teitwa kisomo na teitethe cia mama sunamo withe ni matetheka undu mama alangi methito maitetheka. Okay, you as the big kana leading ambassador be to ambassador tonge to nini tuinge muno train ambassadors in every village that we have trained methia wa bwiawo ni ikundi ni sibeti kula mai misi kula mai makanisani ni kutwaisia ubo wa wei museo na kumanisia kalangi maundu alama ilete kwika nikenda withie misi yone ya ila ciana cione cia ila na pena mokuse esa uthi withukicie maukuse amwe na mosa wa ni you know team ya kosa nyendi thabo ni sakona maukuse masindu ila sikikite misini ngakitotungia ngai mubea. There is a lot of transformation andone ala na misieni la tethete teithokoma nayo. Oyu kwithana sithio na kuhe misieni no ingi bado no mate ya sithio isu ni minisiva mwithiro mwikoma nacio nthini wa kutabia mwetu yolwa kwa ciana angasibiwa cia kitovu na wiki ya ungu wa kitanda sijiwa ile daika nacho hata ni mistasiva ni ngutungia ngai mubea nundu myths kula itielie ni kundu kunini ukristo ni ulikite muno ukamba na ni kindu chotungia ngai mubea kula kunini tukomanite na mundu kana family ciena ciithio ndiku ndusemba kwamba kwiya mundu kindu kini kithuku nundu wesa kona mundu kwatilile kithio fulani aile kwithia ae wanacho meia kithio itha indiku undu na kuya mbeu ibanda wakana keka nini na niwo ni ya andu ku transform mundu ni laisi lakini ti laisi wambia na wendo na withia wina time ya kusenzia kindu kimbola ko utienda hatikimete kayosa sindu ibi bianu akengi werera tata niwo kitumite thia wana ikundi na twina patience na twina time ya kuende ya kusomethia ombola ayuka kulia pane wa mwalimu asia kana kindu kiki ya ilete kwika na kwa netwe ni mutoi wakwa kana ni my mother in law na ilete kwiko ni we kana no bungu timwia kiu mama wakutabise nicho wesi na tona kwithia atabitwe ni mama wake muno witha te musomu you twina science na science yetu ya uone kana wa ile kwika 1 2 3 mundu usu teina mukima takita kuana na tumegrow na yeye kwa it is a long process kwa situation ni netasia kithio lakini tuina nzasu cia kuonethia mundu kana kila wisi nikithuku no we believe in loving transformation mbola na wendo ni tukwisosenzia nundu ichalote bamwe ba for a long time na sindu itozo tumesilikila mwana wa mwana isiethio niwo kitumi tukuteki kusomethia ku community ni very important very seriously nundu sindu mbingi ta tene kwanza ona yusi imona tisiethio ni misunderstandings mundu akiwa mundu ndenda kliniki tene wete live yapi kamitha nthatu yoneka niwe wenda oyu twiwa kana wailite kuthi ona ethia no kwenda kwitaba nikenda mwi waku wambiye kunengwa nutrients ila cia ilite utabwe wailite ya chau nundu
ebune kusasia siendo mbinge kuma chao mwene wake beti na oyuti la andomea na maiya malumebina manga makwasi we kuutaoni no uye mukate mandasi onetha ndukwenda nicio ci available ni waya o weoneka wina mwi lakini uyithia umwe twasisia quality wa kuebu na wile akusenzia mile ya ilite ukumina nundu kana kukethia akayumia ndakame balawe kethia akayumia calcium mabindi balawe ukabwa ngwe ukaimoya nesa kana go kaisiawa mayo magu monde no metike nundu ndwina chao ndwina bina wa mabindi ku mewa asi wenda kuitaba kana wa manani witabio nethia ni achuma kimwe disi vitale wone mutaalamu uthimwe umana sindila o need wambe yonengwa ndawa cia kongela ndakame ndawa cia kwikia mabindi bina na beki nungenda kuweta bano kana andu ibeti cia ndawa mbingi ila tenenga wa ila cia folic chao imwe ni tumaswa mambe yotabika inge isamana kwi ndawa mithemba mingi ethiani wanengwa ndawa itakwitikilana na mwi wako takwanye ciambe ila na nengiwe cia ndabikithise wethia ndikalichana cia ngwacia pethia wana mithemba ingi kita kuthi wienda kitale mwatu talwa tu nanywa ni tuomthenia na natia ndiona natinda nesa mbindwanicie ethia wendete hospitali ya serikali na mena isucie cioka ndakitali no akwie the chemist etha wina mbesa uwandawa ino kana wiye chemist ino ni kwiye ni kuthua au tethecie na ilengi available pethia wana options kunduka kwena kindu nundu ni chonengiwe na wikilia no yeka kunywa nundu ni kiukutethia asiala mekwenda kwata mavundo cia menu na maema ubikia matona kwika uno ambanika kindu chambe ni mailite kutufollow katika social media accounts situ nundu nitwikia segments cia mavundi cio Stella Mengele Foundation TikTok Facebook na YouTube account na pauti post ya mavundi cio alati tibundi aswa ku tafadhali kindu chambe ethiando tubikia ambao thio subscribe na witu follow ukasoma sindu isu kindu cha katatu o yundunia ni aseubia information ino kila bandu ethiano kwenda kusoma especially kethia wi musomu nubikite form 4 nubikite class 8 nusoma kisongo ila ukwata mwana kana ukithia witwawa nienda tafadhali tosa kindu kiita wia ethia nusomethagua college nikenda ukanengwe wia wotangasi nuendo twika musiei soma be resources mbingi pyo yolo wa uwei waile kweya kana hata nikenda kiliko chako kikethia kike koma ukatafikiti miaka 3 nicha wailite kwika ukaenda ukagoogle ukasoma na nuisi satani nikingi tuosie twethia twenda kusisia TikTok ila cia kwananga nicio tu excite kula ile ni tutranethacia ila cia kumana ila cia kwananga ira nwenda mutwano waku ungame pandu ba uthi ukasome ni chao ta mundu mukanika ta mundu umenika nikenda mutwano wako ukamesia moyo pandu ba usoma chu wenda ukamanthe TikTok ya ulo kwatizwe na mume wene no lo kwatizwe na muka wene akula matemanganie wende na ubanda mbeu ya wathe na wo na wo pandu ba ubanda mbeu ya wendo useo you know kana etha nusu tumia simu ya mutandao onetha nusi sindu ila si ukutani bingi cia kila muthenya kindu kila waile kwika nikenda kana kaku kena miaka 3 kaile kana kaku kena miaka 5 kaile osa ivinda kana kakwetha nikaendie sukulu kasioka ambao kanenya nundu kana kiliko chako nikikwenda attention na nikiliko cha mundu utaku kakulia utindiata nicha usomie components ya nurturing care itawa nurturing care for early childhood development framework yambe yaumiwe 2016 na Kenya yithitwe oyu yendeye muno ngalikoni ya nurturing care ya early childhood development na components yayo cithia wa itano ve responsive caregiving responsive nila kwithia
we uyeya mwana na ngo yaku yonthe uyithia akwatwa nundu kana ena undu we pau no kwatia no mukwatia na no kukwatia yani wasa taiwe pau ni bothe kana kau nena nako ina nako withambia ngwa tila we ya tia kana TV-ini withambia ngwa kelwele katuni uthi ukabwe ngwa alama sometha cia science ya kiliko macia kuwa kana kau uyikia mbeseni yaku ya kibu mwikie kabeseni kaku kanini ethia no bikite bandu bakwikala nthi kana kukunga mwe twibwa ngwa mukina cia kubwa chau cia kubwa ngwa munenge kala katambala ka mesa mwikie buna kalibu ne thia wikito mwikie kalibu ke mutea munenge athukume naku wibundisia mwana usuya wa mutia TV-ini na muthenya mwana usu no kamesia kwake uloke thia TV-ini no ngwacie bwa no mwana usu ethia ni mwathimu ndani nye nona tia nini kibeti chacia kana ethia ni kapikie ba kwikala nthi ni chothimu ndani kana ke kwiwa mbese ni kakikwa mbese nini kekalwa nthi mathokoni twakwa ni kalitie mathokoni tuonthe nundu chuni chona iwe nene na no ko soma nethi akaini kindu kisiopyo nundu kana ka environment mwene ni therapeutic kwako nikakuona miti nikakuona tusuni nikakuona malaa inachangamsha akili ya mtoto na unakafunza kazi kana ke nene banga banini betu lembe tungi twithia atu nini wika manzi akalembe kake ke kuanga nthoko itatu kanenge wike wewe maba atinga nthi mwana usu ni wekia mbeu ya biti no thukumi kilikoni chake kwithia tumeicie mawia na mbesa tiko maanisha ciana citu ciekeme December twatukane twenuka kana katumwe mundani tiko nengwa simu ni kindu important ubandi wa mbeu isu ni responsive caregiving kana kaya before mandole oke kilia kana kanini katese gwinenia kaya suanenza kana kiko kwithia ke juma iye ke mia kana discomfort kakwiwa ke kawau either nikakwalwa ni mutwe nikakwalwa ni bukayese kwinenia before ukwatwe ni chwa ambo sisi sindu isu itatu sisi ubiobu wa mwana sisi kana ni wete thisie umusenzie nundu ni mundu ni wese gwiwa ate comfortable ai kopata ke kana masira ukezeli ona ni maligilia kana you ukethia na musi andu ni masenyeno wa muthemba mo responsive caregiving kana kazi baba na kukanenie kama ni andu ni mayangewa kana kaine sindisu twada isu ni responsive caregiving ingi ni health and nutrition miile ya ciana ngeweya na nini nene to kundu kingira nene sema takitali ala mateve ya sibeti ni mataveti nguku yaku ni lekilie tumbe withi ukatema tumbe kanote nguku uthowe mandasi kana mukate iwe kata tuwa nona ati ya nini te chua musele na malu na banana na musiusu we mboso na we ndhoko hii ni nzeo pio kiafya lakini ndokwenda kuwia ciana chao ndhoko ndokwenda kuwia ciana ndengu ndoenda kuwia ciana mboso na boba une bobe na nutrients ndoenda kuwia ciana noni no noni ni cikuite chao nutrients tailor balance kamusele baka starchi vitamins vaye na uyithia niwekia indi to proteins ati lazima twithie nama yoka o wa malai mwemwe ni sawa nundu nama nayo ni eta emo wa umwe yukithia andu mona kula kwisa wa nama ni kwando maendeje nesa kai nutrients ila to need cio bambosoni o bandhokoni o bambumbuni ukwatia to balance nundu wa afya ya kana ciana ti cia ukimea wa malenge kila muthenya malenge mathii na mayu na malu na indomi sindu isu ni siunenga mwe wa ciana afya nzeo yutethecia misudi ila yende na kwatana kukithana bina miile ni lazima tisisi health and nutrition kana kutwikithie kana singano ile itonawa nando ni makwata wa notulu tata wa kliniki mwe wa katatu kwanza besingano ingi mamina kutonu masia isu ingiona sie amina ile itato mayasia no kana ka singano ine sikatethea cia ke sie so kwatwa kana kwesa kukila uwau tawaki bindu polio
ukethia ni wakasubite tene na ila singano cia kliniki mwana ailotwa wa kliniki mubaka ila ndagitari wikuya kliniki cia mwana yuni cia thela na maithe kabuku kau ka kliniki ketha na mabundisio nena part ya revision ya kabuku kau ka kliniki ketha na mabundisio na ndo ingi maikasoma tato kasomera ni wisi usoma na kailete kutwa wa kliniki mpaka kena miaka 5 uloto agana mpaka kena miaka 5 kliniki no because ona atwa no gwiwe aya na keya wa iya kabuku kandi ukakanengelelia mwana waku aneneba akamana atoniwe singano cieba asubia niwe na mo wa umeba na uwei wa iliata nake aisoma yulo wa uwei ilo kambia chalo chake akethia asomi already kabuku kauke masomo maingi kala ka clinic aya health and nutrition kingi kita wa safety and security usalama wa kana Tiana tunona wona mundu susu ni mukuu etinda komete aina jini wagwewa nitautie ya mwana ba umusisie na iweze susu ni wawaye ekala komete kana ko wakatia susu na watia weya cheiba ya na ngima bau kana nundu kena mwako mune kama nite ya ngima keso gugunga keko kakathikaye kai kekoka mwana ailite utiwa bandu be safe na mundu safe nundu mundu akoka akenda kwika kana kaunai uwa mutia nake mukuwe wina miaka 5 mukuwe wina miaka 7 no asubie kana ka safety twina story mbingi cia kubuchwa kwa twana twitu twatwile na twatu mwana matukwa nundu asi mala maingi nitu kuosa maisha nde nitulekelelya na nitibundi asia muno ndiye bundi sio yuyo lo achao wa safety no early reading opportunities nitailite konia ciana kisomo onetha ndu imusomo kuma tene nundu kana mwalimu wambe ni musii nawe ethiama ndwaona kalamu na ndwaona buku kwenu na ni watwa wa sukulu we wa mundu utamwisieta wa mwalimu ni waile ukubundisia akonie buku na kwandika waile kwamba kuya no yambo mulea uyisomo zoea no kana kala koniwe kusoma na konwa kusomea wa na kuandika na kutala kana kau kakethia katono kwatia kwa mituki kwa adopt school kakasia mwalimu andika undu mama utandika ana chako ya musi atonya kutala ndo tutala akwitu akwete buku kwitu kwe buku kwa ilotho we buku yambe ila kana ko school kana kuma keka nini ona mietha ndatu mwako mwe waile gwithia ile chat na nitimanenga meeting ine situ cia ukakea MBC ene musomete ana wetu ngitona kai komite school kasa na kwa nendo school na uona kosa mubuko usuka yambe kisomo kutania kisomo ekambua yasitie we esi nyenisi kana kambi ya kuelewa maono kabicha miaka 7 Yesu Kristo mutangi wa netu kambua ila tukithi ati isomethania tafadhali oka sukulu ti usomethie kana kwiwa na niwo ninawetie ndisi kana ye mutandaoni ni wona kana kaisia wokethia pe andu kalea na mwenyaze kana ni kanini keleangania niki no yethi ya mundu usu kilebinda anena either ni mundu mwikala nake maybe no ithe ndu be andu mena chua na semo kana ni mother in law ethi awikala musi na nya wa mutumia waku uyethi ya mundu usu akunenia wiwawo na emotions cia guciesenzia kana kake nthini waku kethia kayewa sindu cionthe ilo kwiwa ningi wewe wa thata muno ndu imutha aka mundu ga nthini waku ngatisu kwiwa tio kama na kana ni kuthuku ila wi mutanu on environment ya kikonde chaku na mwi waku ni sensasia kana kuni ka sense na kuma si umwe 16 matumethi ya mayewa ku mundu akewa ekosi emanao iwasia idipu yo kanombe kwitha kwa vyuba kunthini kana kuwila kakauma kaka associate ya yume na experience yetenzeo
kwa nundu kesi kwia ke wethe oka kana mutumia anena kana kayambia itawa trauma kutraumatize kana kuma keka nini yu kana ka kwata cia kuma kateka cia kambua mwana akwata cia kuma before asiawe ni wambeyo kwati so ketha ni drama mwendeesie bu onayo mwini ni wene ola ni andu nundu drama kwasia kana ndikika mutwa anoni ni kwikenga nundu ana andu elia ima mwetwe mwene sindu tofauti we watinda ba ubingitwe rumuni no witangase andu mutumia waku ndiese kula woi mubitukanite lakini muyitwe bano ni wendo na family kubitukana ni sawa lakini wona kiki byo muno kusanya imuthi kuya mundani kana mwambi umala muthi mwatembe kana ithia ni mutona kunenania in a civil way mutekukitana mutekuete thina muteu-shout nuseo na sisi ana ikamana andu ni ma disagree lakini ma disagree ni matona ku agree indi ithia mwambi yo nena ni lazima mukimane ngumi so bia isiana muikasianange thini wa ambassador nwange mako be maume kana no akamemoka or you to focus it naka okay we have started we started with women and they nime involve ya tumia mo ku families ila tena sio the person who is registered nikibeti lakini mume is an active part nondo actually andwasu ni mo beneficiaries yala nene mama somo maitu kuthukumana aume is something we are still dreaming about nondo ni kindu kivina kutungiania aume kuyanya vina lakini ni the twendiona response nzeo mamba kuona mabadiliko misini kwa mutumia umwe akunie simu bisini kwitu sometime back asia kibeti chakwa kuma choka kwa Stella Mengele ni nikisenzetie kitinda bake thekete na ciana na geina thekaba musio wendo lango na kiyonia ciana ndia wona mwenye Stella akiona kwa kimbende uchambiye kwenda ciana you know simwe sundembula it is the best thing I have ever had just feedback onie nikusenzisie kwake indi kusenzisie ciana ne theka akathauka akaina akekania na ciana na akathesia lakini aneno ni muse ezio gaimba asia umuna mwikie no mumusomethia indi ukethia na kwa wambonia mapenzi yasu and so aume they are benefiting also in one way or the other lakini mene so twika primary recipients mama somo maito na twende na kuyana maybe ngai akatutethesia Kelly ni mundu muka nginena na ibeti ninena na mota ibeta ni kibeti yu kwa kusomethia mundu ume accept maundu ni ala ni mutaalamu masiana maundu ni aswange you know ni kindu tiswani to kithia bado chinesa nundu nawo ekanambe kusomethia ibeti nundu ni kibeti okay ndinenea UTI ni mea theano kwatiwe ni infection ya ikulu ni tukwata no mama na ndio nake ni wakwatiwe ni kauneo ka bekwa na wewu wenda uke ndagitali hata no nenga wanda wayiba na waile isubi hata na waile kadia ikulu ithete hata twi mabundisia nundu ni na experience you nye konezi au meme nezi ola mutumia wakwa so it is a very tricky angle ya men but we are not giving up ni tukwisobika okay tuiminia niona ikulio nondo wazia mwe ya 0 to 3 na beala already maambise kada mekiwe kindu kithuku akilini mona mena above 3 na mwasuku mumayite kando kana miona mipango kana na mona mumabikia tuyambia mradi ni ye 0 to 5 0 to 3 niyo critical age elatu but ono you twina ciana ci mradi ni wito ciambeiye cina miaka 3 cina miaka 2 o you cina miaka 5 okay you know so tuyo maicha basa uketha wi muciai na niwisi kana masabu nona makosie bedroom ya kusenzia kuri engineer especially thaka na kakuina bicha miaka 8
actually nurturing care framework ya Kenya policy yitu ya cia 0 to 8 ni moteta early childhood development ku ethia ndunena wendo mwingi ambisia suo etha kana ka kunduke anu kendete ndeto esu ni very important tu mala banza twesa kwiwa ni mundu wa mbe ni ngwendete wi mwanake wilie nesa no tembea nesa nundu ni kindu utakiwa onethia ni tuli ukathinayo wendo wa mbe wailite kunwa ni musiai ni kendo kethia wendo ti bait ni chao ti mutego wailite kwikiwa ukamelwa mundu wa safety na security ya kana kaku mundu wa mbe kukonia wendo kukathia kukatethesia kuketikila nundu wi mwende wisi wi mwende na wi mwitikile ona baili hata witha wina uwezo wa kwituma wisi na thi na kosa bado ninendetwe na thi natha na kwatia ngatunga na mama akandania lakini wisi kana wiya wa kinatetelemya we ona ndaiba soka thi we ona wili uko wa ni kabaketha nato na ye sani ngai sana you know mwana osu kala na wiya wa utata siendo no ndunie yosa wanala mena confidence ya kutata munduzi wimwe aiwe we ona ndo mawawe ona beteza abu wimwe isabu we no betisie ile lakini kaka mbona ni wosie mbona etha ni wosie kauni ni sino woseka lakini kana wethia kakwatie right ile na wrong ile we ambe oge ndie ni na manie be bandu kathi kisomo ge yunziro yu kwatie singi betu ne cia chao akili ni kindu tona kuthauka na chota computer etha nika kwata ile na nika kosa ile konye undu kakwatie ile no ndu katona actually etha nika kwatie isu ile ikigenge no kakwate kana ko o undu wende na kwaka confidence yako we kathuthia kwituma you ethia no na lete kwika kindu chuchukuma keka nini ambe asuo it's not late ambe asuo konye wendo ina nako thauka nako soma nako kone aya mama mbona mama ni waambie mbona dadi ni waambie kwithia embenda na cia niicie wacionia wendo cithia yenda ku make proud they are going to make you proud nondo waambie sai museleza na zambia kwa mama mundi ko kwata ona alama na matana ikanesa asusu oju ni ngoma bundisia tata no mwana waku no seo mundu kumana kana no mwendete tuna mwami nitaona na masa masembete ndisi kana winondongi tona tabia cia ise maitu amaitu waitu mono ni ngumea kana wendo na kusubia kwambia na kuta mundu uteyendete utakwisubia ta mundu muka utakwi appreciate ndo isa kwenda ndiso subia ndo isa ku appreciate kana mutumia nini ya ibeti tho wakio isia cia ikela kwacha onethia wina ithena takwa ora kuiwe yalwa itabia kana we mwailu we mwanake na pia kwesisia ni withia ukwisa guthi winenya ndu wina ngeti na wina masobi ukamba kwiseuvania uketha we mwailu uyumaluka ukathi ku face dunia wiyitikilite na wiyendete onetha wina confidence onethia we wa emiwe niba we mwailu na we mwailu wilio ndu wile na pe kindu kinthini waku kite mundu ni ungi nthino weyenda weyikiangwanesa weyitikila wetania uketha na pina no toni watania mundu ungi kalie nesa kula vizuri kama mwanamke oga kila siku jingarishe ti nundu wa mundu ninewie be andu mazi ndatizo ande kunyona kitanda gendi jalanya ndatinde kunye yuno gila ni thambite ni thamba chao yuno sunda kuganga thamboni anza na kujitunza for your own self nikenda akili yaku yithie na afya nikenda withie nutona yukwithia we creative kwete maendeleo kwaku na nundu asiei asea maitu ni matono kilionethia masovete hata maendetu Yesu akamosa makathie tuni ukatiwa we weka ethia weka sindu
nikenda mutanithie ti nikenda withie na uima na ciana ciaku nake ewa katatu akathisi wetu ni maisha maku matiwa mailiata yende isubie ithie nesa ithesie for your own happiness and wellness itume onethia ni matunda mantha onetha ndina mbeca cia saluni mantha bona wala wisio kusuka matunda nesa kwatwa ikala nesa ta mundu muka nikenda withie mbe akili yaku ni yamana ni wiyitikilite na wona weyenda wekala no tanu wambia kwinenea moseo wambia ku attract moseo andu angi mona wi mutanu mambia kutania indi wekala ukunzite ngo uthatite ona ndwenda thamba ona ndwenda ika kindu dunia ka ukimana utuku nundu ni watukisie ndini wakuve utuku wa attract utuku ndini wakuve tha cheni we attract cheni kuchu ni tani tonota bya mama ni kwata no abikia no soma mondo maingi nye ni ba na kwa disoma nina soma na abalango iwa netialite I'm going to perfect that. Thank you very much. Tumeshukuru sana na ndo akuka na ndo bya mano maingi utana mabundisia twa kwata mwanya ingi ukoka wende na mabundisia asante nikadawikithia kana nitwa liula misiri tu nitwa liula ndo tukoya ciana citu nitwa ya ciana na wendo nitwa cie ya nesa na nengitalea masia asiefunzwa na mamaya ufunzwa na ulimwengu mae mobundi wanithie nesa na wendo ko tugambia kwacia tusangiwe tuthitika maumie chao kamiti nundu makekania mekanithie mithuku makekania nai makinange andu angi nenthi nayo ye chao yemeo yayo kou tisubie future yitu na ya ciana tikale maisha maseo ma ukuni witu umbe ule ubanda mwanani waku ikithia ni mbeu nzio ikoge kubenduka bathetina waumangana mwana ociaiti agoka kukuma uyambia kule ndi utithitio ni mbeu ila ubandie mwanani waku kuma imonini so ikithia kana ni wahia mwana waku nesa misingine wa yangai na misingine ya kutumia kiliko cha kunesa ndito cia kusia mwathia kwa mucia ise witu ngai na mwathime kindu kilotagirite kwisa kwacia nthino kitawa wikwatio withota kwete withe uyigwa nae utekwigwa nae ikala na wikwatio kana the best day is still to come suonde amba kwithia the best day ya maisha maku ila wegie class 8 wapita mutiani muno chutio kindu kila kisio muno chai kika maisha ne maku sindu ila nzeango mauseo ala meba ya mbe ukwisa gukomana namo ni maingi ku ikala na wikwatio na kwituma na kwikala wi muthe wetelete maundu asu masio mokite the best days are ahead of us fondo ka kwingo ikia biti oya ciana nesa wikwatio hope you should never kill hope sindu ilingi kwaku ikwe ona kwanye ngambe ya kwacia kwoko kindu kila ndete kila nasi kitawa wikwatio hope tu wikwatio ni wikwatio muikio sitapoteza imani na tumaini kwa sababu ninajua withayo ciama cia ngai ni ciikika kuba yikwiyituka ene ndeto ni nduke yituke onetha kwiliata there is still better ahead of us pe mauseo mepambe witu na no tekala tina wikwatio titekwiyituka niguo tikamona inyakwa nato yengali ekibetike ku inyakwa na ndo olia ku give up kibetiju kibetiju kinziaite kithinite azotembe azoko mutheno mwe emanda silingi anesie ngolo aka atino akathoe kilo cha mbemba cha tesa wa silingi 5 nikenda oko tuwe lakini naondo wakulia kwithietuka suo eke ya ngwa cia America cia London eke ya ngwa yudinde mwe ya ngili miongwena kibetike ku lakini kibetike sobe you ndukaye tuke mauseo membe waku ni muvia
Stella nondo akuka kunena ni anasia isi ameitu ni kwate ni makwate kendo na indi nimaenda ko mananga mbeange nimeukumanda malike mitandao ni ya Stella Mengele Foundation mekide ni maumanda nikana mabikie na utetheka otono na soma ni kide kana naku ni wasoma na ni wakwate kendo na nuju upinduka mikalile ni yaku na kuya kwasiana ni muvyano ndo akwate ni anaitu ni wakilingo kitu ni kuendea muthenya wa kwela usuwe ni mawathi monito abiti Uwawanya.